Ahmet Söz siz gelsiniz. Selamun Aleyküm. Geçin kaldık, geçin kaldılar. Bizlerde ben tanıyan şahsı kaldı varken avluya açık geldi. Selamun Aleyküm. Kur'anlar getti. Yakşı, rahmat. Bugün sizlerden şu atkanımızda Allah razı olsun. Bizden aytlar turgan kep sözlörдүн негизин айтты Байсхан. Негизи biz sizler menен сүйлөшүп турган жалпы саяктын ичинде жалдуу бабанын тукумдарынан чыкмаган. Жалдуу бабанын 5 аялы бар экен деп эсептеп атат. Katurak söyle. 5 ayal депчи. Hemen boyka gelip alasın. Bir de oturuyor. Жалдуу бабадан Nasıl mı? Avluya sakal bu işi kitabını çıkarıp koymaz. Son bir biz böyle romanlarda içinden kız kaçarak ötüyor bayağı havadan beri hazır bizden esep boyunca murunkulardan, arkalardan, murunku жазмалар, Toğrulmul Batavul жазып кеткен, жана башка Сапарбек Закировтан, аргасы окумуштуулар, тарыхчылар, орустар жазып кеткендердин баарын салыштырып жүрүп отуруп, түнүштүрүп отуруп, азыр бир схемага алып келдик. Негизи жалдуу бабанын биз 5 аярынан таратып атабыз азыр. Бул өзү азырынча сунуш. Birinci ayarından boz teri, ak teri, en teri de atağız. İkinci ayarından Tungatar, Tüntöy de atağız. Üçüncü ayarından Kutluk Seyit de atağız. Kutluk Seyit'ten Tagay Tezek de, Tezek'ten Atakara, Botakara da atıyor. Bunlar da kavanın tukumu ol eseplenirken. Dördüncüsüden Kutunay, Beget de atağız. Bunlar da Toktoğul'da. Beşinciden Şıkmamak. Negizi küçüğü ayarından Şıkmamak'ta. Emoşa Şıkmamat atağızdan 3 balası vardı. Kudaş, Kocoş, Kultay. Kudaş'tın tukumu Sıkılı rayonunda durat negizi. Toluğu meni. Kudayar, Aldayar, Kocayar, Bölökbay'da 4. Kuday buyursamda sizlerden bunda Kaydıger Karabaşkı. Bu biz Jetata degen çoğun mektep var. Tükbürden beri geldi. Biz oşunu kayra götürüp atağız da. Jetata degen şey. Bunday da Kırgız degen ulup tarıkta 10.000 yıl, 8.000 yıl, 5.000 yıl, 3.000 yıl tarıkta var edi. Kırgız'da salıp koygan şaharı yok. Oylap tapkın avtomatı, samolötü yok. Mingen atı, boz üyü, manasından başka hiç dersesi yok. Böyle Kırgız joyulup ketkenimiz de. Bunun matrixası özü kay jerde değil. Bunun için Kırgız joyulup ketken. Biraz yer var, var, tarihte jürüyoruz. Bunun özü bizden janagı uruk bolup ay bir ayda kız alışmagan tuğan dep top yaşaganыбызda kende tuğan. Kız alışmagan tuğan, Jetata. Jetata ötüş üçün 210 yıldı talap. Eğer 30 yaştan olsa aralık. 2 yılın. Biz oşun üçün janak elimiz, kanımız joğulup ketpeyt, tasa saklanıp keletken Jetata degen akademiyanın bekem karmagandыктан. Biz uşunu kayra öydü jandan talı. 3 ataсын bilmegen aksakallar var. Doğru aytамын? 3 ataсын bilmegen. Baldarına Jetatan жазып берчи dese bizge jiberet. Surak geldi. Oy özünün 4-5 atasını bilmeydi. Anker Kaydıgerlik minib algan bizge. Bizde kovuluşunda özgörü olmadı. Bırak Kuday'ın özüyle saklap verdi. Yani daha yeni jakşı olmadı. Kuday olsa, Jetata degende. Ar bir üyde, ar birinin okuçuvaların sunkasında, oku sabah okulan yerinde Jetatası жазılı boş geldi. Kız baladagı, erkek baladagı. İlgili biz düşündük, tarbiyalamadı öyle çolatalar, atalar, eneler. Hey Balançanın kızı, sen neyeceksin burada? Hey Balançanın balası senin ağan burada, bir tuğanın burada. Kız alışmadan tuğanımız, ne biçim? Hazır hanımları bilmeyin hiç böyle, çok ortalık var.
Tragediya, yer altta ötüp үйлөнүп алса, анда уже кен токтойт экен туугандар. Баягы калмыстактан бергилерден таза элибиз, каныбыз бузулат экен. Ошон үчүн жана жет ата дегенди улам көтөрүп атканы ушундан да бул баарыбызга керек. Деле жалпы кыргызга керек. Жана кыргыз эл биримдигинде да кырып куруундабыз деп атпайбызбы? Ошондо да ушул маселени сүйлөшүп атабыз. Анткени баардыгы жетишибиз керек. Ар бир балага, ар бир кызыбызга анткени биздин келибиз таза сакталып келиш керек. Кете бериш керек да. Кыргыз ошол ушул жерде 30 түтүн саяк бар. Бардык тааныбайсыз, эч кимди тааныбайсыз. Саяктар бар булай. Бар. Каякта мына бул үйдө бардык. Барса аксакал 72 деген учурашуудан кийин киргиле балдар, киргиле деп, аякта жакшынан кирдик. Дагы аксакалдар бар, 2 классташым бар дейт. Жүрүңүз алып келебиз деп. Аялдар менен кошоп келдик. Казанга эт тасып коюшту, эми айткыла ата тегине. Кийсиңер саяк. Кайдан келди? Жумгалдан келдиңиз. Канча атаңарды билесиңер? 6 атабызды билебиз. Андан ары билбейбиз. Бердикеге чейин билебиз, андан ары билбейбиз. Анан айтып атабыз да, сөздөн сөз чыгат да көпчүлүктөн. Силер эстегилечи, чоң энелериңер, энелериңер айткан санжыралар бар. Анткени чоң энелериңер кымыз коюп, чай коюп отуруп, аксакалдар сүйлөшкөнүн угуккан. Анан жазылып калат, алардын кулагына чыгат. Деп отурсак, бир убакта бир эстедим. Эстегенди айтчы десек, мени чоң атам айтчы дейт. Ага чоң энеси айтчу экен дейт. Десек, ошо чоң энеси айтчу экен, биз аң өрүп бышкан жерден Чолпон атадан келгенбиз. Буяк сууктап айтчу экен. Токто деп туруп анан кийин кыргыздарды кимдин Кеңеш Юсуповдун китеби бар кыргыздар дейт. Ошондо Тоолок Болдонун санжырасы бар да. Түшүндүк да, ачып туруп эле каттагандарды ачсак эле Сүйөкулдан Бокой менде бул, анан кийин Бокойдон Токтомуш, анан Курмушудан Бердике деп китепте жазып. Туура айтып, Жумгалдан келген, Таштөбөдөн. А диги чоң энеси туура айткан, диги Чолпон атадан келген. Анан агулактардын диги ошо Курмушунун тукумдары, Бокойдор ошол жакта да, Чолпон атада жана Ырысбек камчылардын баары ошол. Анан ошол топтошуп чыкпады. 7-чи аптасы. Анан ар жагы, ой, эми 3 алышкан, ыйлаганы ой, биз аны ушундайбыз. О, наследник жетатан ушундай. Мына ушундай окуялар көп. Биз ушинтип Кудай буюрса мына сиздердин жаныңызда кайдыгер карабаш керек. Бул биз Жет ата деген чоң мектеп бар. Түкпүрдөн бери жатты. Биз ошону кайра көтөрүп атабыз да. Жет ата. Жет ата дегенчи. Бул мындай да. Кыргыз деген улут тарыхта 10.000 жыл, 8.000 жыл, 5.000 жыл, 3.000 жыл тарыхта бар ел. Кыргыздын салып койгон шаары жок. Ойлоп тапкан автоматы же самолету жок. Минген аты боз үй манасынан башка эч нерсеси жок. Бирок кыргыз жоюлуп кеткен эмес да. Мунун матрицасы өзөгү кай жерде дейт. Каякта эмне үчүн кыргыз жоголуп кетти? Бир аз эл бар, бирок бар тарыхта жүрөбүз. Bunu айтса söz түгөнбөй, чынында бирок ушунун баарын тарыхыбызда алып чыгышыбыз керек да. Ар бир мына мисалы Кудаш бийдин тукумдарыныкы болсо мындай жакшы калыптанып калды. Жанагы Касым Тыныстанов, Садыр аке, Юсуп Абдрахманов ошолор баары эле Кудаш бийден да. Көлдө ар бир жерде турган сыяктуу көбүрөөк информация болду да. Ошондой эле Култайдыкын да ошо чогултушубуз керек. Кожоштуку таптай. Эми ошо Култайдыкын бир туугандар эртерээк такташыбыз керек да. Эртерээк чогултуп, материалдарды берип, бизге ошо жардамыңыздар керек сиздердинчи. Бизге жардамыңыздар керек. Анткени мындай болот. Байскан айтып кетпеди, саяк деген элди мындай маселе чыкты да. Бала бакыра сурайт келе келип, жок, саяктын атасы ким? Саякты багып алыптыр, анан атасы жок экенден ар кандай бир туугандар кычык сөздөр сүйлөйт да. Ошонун негизинде келдик да ушунун аты санжыра. Санжыра болсо түкпүрдөн бери келаткан нерсе биздин ата-бабадан бери. Анан биз баягы кызыккандар чогулуп, анан кийин баягы мен саякмын дегендер да чогулуп келип, анан аягы келип чоң жыйналыштар болду. Мына 4 жылдан бери келет атабыз, ушул иштеп келет атабыз. Ошо жыйналыштардан кеңештик. Кандай кылабыз? Китеп чыгарып, кантип чыгарабыз? Китепти мурун чыгарышкан экен. Ар кайсы окумуштуулар алып туруп эле архивтерде китептерден алып чогултуп жазып туруп чыгарып берип коюшкан.
Bireuninkini okusan başka, bireuninkini okusan başka, bireuninkinin atası balası, bireuninkini yenesi atası aralaşıp olmamakınç. Yok, bolboyt bunday. Biz okumuştular, jana kitep yazgan жазмачылар, анан кийин o санжырага кызыккан кишилер чогулуп, бир жыйналыш өттү. 25-26 киши чогулуп, бир күнгө чейин калып койду. Эми мындай кылат, анан кеңеш болуп, акырын акыл чыгат экен. Давай. Kıdırıp çıkalım, ayıl mayıl kılıp. Örön menен, ayıl menен kıdırıp çıkalım. Dedik. Anan oşo kıdırıp, buna 19. yıl başlaganбыз. Oşondan beri kıdırıp keletabыз. Kıdırıp bardык региондордо, жыргадык, жана эле туугандарга барабыз, сый көрөбүз дегенде, эң биринчи материал алабыз, тууган таап атабыз, табыштырып атабыз дейт. Мына ауылга атамкында барып, конок болуп, атай биз ошондо Атбашыга келдик. Мен силерге bir misal айтып берейин бе? Атбашы районунда Карасуу деген айыл бар. Аякта жана момолдор менен сарбачтар иштейт. Анан угуп калдык, биз буларды уккан экен, Мурат ага. Ушул жерде 30 түтүн саяк бар. Бардык, тааныбайсыз, эч кимди тааныбайсыз. Саяктар барбы булай? Бар. Каякта мына бул үйдөр бардык. Барса, биз таласка жетпей калдык окшойт, ар жагыначы. Буя бирок издеп атышат. Ошо бар экен да, якындачы. Казактар ойто качып кетишкен ошо. Бек болот, тотпайсыз, базар, эсенболорда кимселер бирөө бар эмес беле. Диге Бек болот, эсенбол. Анан Бек болот кеткенби ушундай. Ошол тукум ошо жакта экен да, таласта табылат Кудай буйрса. Өйдө чектилер аябай көп экен. Бүт бардык жерде бар экен. Өйдө чектилер мындан 300 жыл мурун ажырашып кеткендер жакында табышышты. Бизде Чырпыктыда 100 түтүн өйдө чекти бар эле, ошолор молойлордон болот экен. Асакенин иниси молойдун тукуму болот. Алар молойлор дет керекке Бухарада Токонун тукумунан, токонун ал башка, токон башка бар. молой. Өйдө чекти Байболоттун да молою бар. Анан ошо молойдун тукумдары баягы Токон хандыгынын чабыштары, согуштары болгондо бери эмеге келип, Анжиянда болгон да Асаке жана Ботокара деген шаарларды бар, өйдө чектилердин шаарлары Анжияндан Кокондон сүрүлүп, кетмен төбө, кетменден Тогусторо жарымы бөлүнүп кетет. Токтогулда жарымы калат да, анан бир Кочкордон анан эмеге көлгө кирип кетет. Ошолор 300 жылдан кийин жолугушту. Жакында. Бер жагында 300. Мына эми ушу бүгүнкү самалык аябай жакшы болду да, бул иш аябай жакшы. Кудай буйрса, мына бул биздин ошо Шек Маматтын бир канаты, мына бир канаты Култай тукуму көпсүңөр. Сиздерде аябай мыктылар чыккан, мыктылар бар. Кудай буйрса, чогулуп дагы бириктиришибиз керек да. Бүт схемалардын баары топтолуп калды мындайчы. Эми бизге мына Байызхан айтып кетпедиби, жанагы энциклопедия китептерди чыгарабыз, ошондо бешиктеги балага чейин калбасын деп атабыз. Бүт жазылсын. Кээ бир тагдыры ар кандай болгон жээндер бар. Жазыла берсин дейт. Таап кетсе таап кетет, андан эч нерсе болбойт. Кыздар болсо жазылбайт, кыздардын бир эле аты бар, Эне деген. Анан кийин окуялар, жакшы-жакшылар көп өткөндө, мисалы мына бөйдөрдөн биз Мукаш Өмүралиев, министр болгон киши мына кийинки замандагы, мисалы бооки мурунку замандардагы кишилерди мына Кемпирек ата жөнүндө да көп окуялар бар, көп баатырлар болгон, Жоо сайран, Эр сайран дегендей соодагерлер болгон экен, көп мыктылар болгон экен. Муну айтса сөз түгөнбөйт, чынында бирок ушунун баарын тагыйон бар. Анан кийин бизде кыргыз санжырасы өзү 3 канатка бөлүнөт да, 40 куруучу. 40 куруудан турат кыргыз бир улут, ошол 40 куруу 3 канат менен негизделген, оң канат, сол канат, анан борбордук, ичкилик канат депчи. Ошол ичкиликтин ичинде чоң уруктар бар да. Булар негизги түркүлүгү чоң элдер болгондо, Кыпчактар, Нойгуттар, Наймандар, Төлөстөр, Бостондор, Канылылар, Коңурат, ичкиликтин ичиндегилерге чапкынчыларды кошуп алышкан экен да, чапкындыктарды басым өзгөртүшүчү.
Anan ajerden kebir kişiler bayağı özlerine sinip kaldı. Yok biz sayağımız çap olduk. Ana biz de tüpkülüğüz uşunca. Dedi de. Ana biz ayttık. Sizlerin tüpkülüğünden uşunca. Şuna cin aşk oladı. Biz de tüpkülüğüz uşunca. Darwin'da cin aşk oladı. Darwin'da toğun arşağında dedi koca. Margun'da. Koca. Meyin naktan uç yerden getiririz. Bayız böyle. Bu biz deyince biz bir yak. Seni göremez desin hani sözü doktor. Aaa dedi. Ya cümle biz size göl var, koçuk veterden yok musun? Cumbalgaca göl var. Öyle yaşayamıyor bile. Prosto taktaydı. Tuğan uğruluk geliyor dedi. Buna hoşundaydı tuğanlar. Tuğan uğruluklar ayvay gök çıvatar, gök tavru atar. Buna gel. Ben size bir misal getireyim. Şu Kudaş'tan, Kudaş bildi, Çık Mamat'ın Kudaş'ından Kudayar, Kocayar, Aldayar, Bölükbay'da, Dört Atadan Tarayız Dörtbayız be. Oşol Kudayar'ın Kutkamergen beklemiş de yine iki atası var. İki olamada, iki tokum. Oşol Kutkamergen'in bir urusu gitmedi ödeke. Bir balası. Kutkamergen'in Torkok Müsöndün bir balası gitmedi ödeke. Torken'deki nazır katışı vatar. Torayırdı menen. Alemde bir balası Akılbek'in bir balası Pazar Orhan'da. Alar çırpıktı menen katışı vatar. Mınake bu şu bizden kılgan mehnetin arkası menen tuğanlar birim tavışladı. Mına no kendik tuğan gelip biz menen gelip mınake oturat hazır kular görsenler. Gördünüzler mi mınake? Gölde, Koçkor'da, Calalavat'ta, ana Çüy'de. Biz Esenburg'un ballarını tapmaya atağız. Gepir ihtimallarından aytıp da Esenburg, Bazal, oşo Esenburg'un tukumları dedik, Talas'ta da atar. Biz Talas'ta jetpey kaldık oşo darjağına çe. Bu ya biraz izde atacak. Oşo tiyek dep yazıp durat. Bir yerde teyiş tilek dep yazıp durat. Teyiş, tiyek, tilek demiş. Şu iki at boladatda yapımladıkça. Hangi misalı Avrupa katanına gittiğinde dele teyiş tilek dep durat. Güzel, teyiş tilek. O keyiflikinde olsa tacın tiyek dep durat. Bırak neyse Kırgızca'da teyiş tilek tura olsa gerek. Buna hem oşol tacın tilek atadan Atakozu Çavak batır var. Atakozu Çavak olsa üçü Türkmen'in çoğu Canım Mirza'nın kolundan öldün. Al önünde bilesizler. Demek bizim atalarımız Atakozu Çavak ataları çoğu batırlar oldu. Takdir oşonda yol olurken Canım Mirza'nın kolundan öldürürken hem oşo Atakozu Çavak'tan Lököy Şıray'da direkt olan. Lököy'den ana Şıray'dan tarakan. Biz birinci maksatımız sandıra, ana tarifesi taktı. Dini temanı biz sürüşme isteyiz, sebeplerinde arkadaşlarda olur. Geliyor, işengeni var, işenmeyeni var. 70 yıllık Sovet doğrunda ateistik göz karası olan durum. Ondan için dini temanı sürüşmeyiz, siyasatta da sürüşmeyiz, sandıramenen de geliktir. Uşunda işlerde ılgılı da az Kuday buyursa çar. Dağın kıla turgan cümüş köp. Mesela biz hazır cümüştün canımına jettik bayat sakalıkta. Şuna 3 yıldan beri Kırgızstan Kıdır ölümü tabi aytağız. Kıdır bütünleri ne degen materiallar çoğunluk kaynağını yetleş gerek. Ama bizim arasında çoğun tartışılar var. Ana kun Avroy Kasantanov degen var. Tarih ilimlerinin doktoru akademik. Uzun adam. Alarda işte atacak, alarda şunday sizlerde yol çoğulup kaydın çaykanasına şu arayısı misali bir ayda bir ayda öpütte 5 tane ayın olsa şunda çoğulu açtı. Bizim adam bütükledik. Emiyor şu Tıdırlık yerimiz Canlavat Uğlası'nın Türk rayonu Oş Uğlası vardı kaldı. Çınla aytkanda bu Sancıray'a var, Perenken. Geyiröler 3-4 atasını bilip alıp gelişmeydiken, Sancırasını gelişmeydiken de. Ama biz aytada sonra sayağa gelini bilesin bir geliyor, tabiri öz kalkanı. Bonusu cazavuz. Biz de son sayak Sancırası ensiklopediyası der. Kitaplarda cazalıda gelmişler. Bu balkim 3 ton bolo, balkim 5 ton bolo, balkim 10 ton bolo. Söyleten sayak Sancırası ötedelenken de. Bizden ne degen batırlar çıkkan. Erleri de açsak, Er Soltanoy, Er Sadır. Biz kaynakta batırdayız,
Кытайлык кыргыздар элти айлакташат. Андан башка эмне чоң батырларыбыз бар туурабы? Түлкү батыр, Качке батыр, Чынжырлуу батырлар. Илана батыр, Түлөкө батыр деп кетет, Нурдөлөт батыр, Алыбек батыр деп. Эмне деген батырларыбыз бар. Ошол Калмак Жапырында коргогон жерди, кийин казактар менен кыргыздар чабышканда улуу аралык чабыштарда мисалы көбүнө ушундайлар болгон да. Бизден атактуу, даңктуу өтө көп кишилер бар да. Эми баягы сөзүмдүн баарын айтсалар буларга да сөз калтырайын. Анан кийин былтыр 22-майда Бишкекте Элим деген ресторанга чогулганбыз. Ошол Кыргызстандын бардык областтардан, райондордон, айылдардан өкүлдөр келип 250 кишидей болуп, анан көп нерселерди ошол жерден маселелерди чечкенбиз. Биз расмий Адилет министрлигинен каттоодон өткөнбүз. Мөөнүбүз бар, печатыбыз, уставыбыз бар, жообуз. Артан алган буйругубуз бар да, биз расмий азыр Кыргызстандын бардык жерине кыдырылабыз. Себептеринде биз биринчи максатыбыз санжыра, анан тарыхыбызды тактоо. Диний теманы биз сүйлөшпөйбүз деген себептеринде ар кайсы жерде болот. Кээ бирөө ишенгени бар, ишенбегени бар. 70 жылдык совет доорунда атеисттик көз караш болгон туурабы? Анан ошон үчүн диний теманы сүйлөшпөйбүз, саясатты да сүйлөшпөйбүз.